ai mai tatu tau tinonga. Si lunga lau tus pa ia ma fai fatasi ia. O le tus pa ia, o le upu moni e tasi le liu a le atua. O afionga pa ia e whaaba, e sunu i o wae ma le mala malama i o wae. O afionga pa ia e ao ao i naia, e ao ao i naia, e whaatonu i naia, e whaapoto i naia, i ala o le ani o tonu. O le tus pa ia, o le pule whaatonu le ola whaatu o tua le kalesia ma le au pa ia. O afionga pa ia o whaalina o le lava matutoe, ma lue ina le malo le tua. O afionga pa ia o le areto le ola. O afionga pa ia o le siufonga o lomo tua. O te whaloa ma muli miriai. O me tuata le tonu i whalawhalanga le tus pa ia. Whalawhalanga o le malo, whalawhalanga moa i le ola nei. Ma le orama i le whaabau. Amen. Solo tus pa ia le tusunga luenga le matau pe wha o na tatia le ina palongo mai. O le mai son tenei na fola le tatou whala o le fionga le tua. O mawhitianga ma puapuaga e whito i tonu ai le tangata o le tua. O tatou wolo o tangata o le tua, tatou te au auna i le lia, lo tatou au auna i le li, to tonu o le sio mianga o puapuaga ma le amio leanga. Ma le anga sala. Ia ma le mau fili o le mea o le tatou wola o i le lalo langi pa u. Ta ua le tatou wola le tino keriso le paleni o le o ino le fionga le tua. Teimi o tuana isa o whai atua i fo i le ata le manatua e tatou. O lea tatou te ola i le whenga inga fau. O lo tatou wola le whesawa ina o ma lo e lua. Tino keriso. Wa uma ona whawaina le malo le atua. Le fio mai mumua Yesu. Toi a fio lo tatou oli o lo tatou iei li teimi o whawawina le malo le atua. Ala o tatou whatali lon toi a fio mai lon wha ato toina. Ai leo mawai leo langa o le amio leanga ma ti ngā ma puapuaga o lea tatou te olai. Tatou whale o ta o so o le melea o toi wholatu mo le wholhanga o le tatou whala le nei tai au. Le winga le tala o tatou wola i le whisawa inga o malo i e lua. Wa umon whato i lalo ina le li o le lorangi lungo o le sa tauro a lea e whai le pule le li o le lorangi. Maltala tus po ia na fio malta tu leo Yesu e fato i lalo ngaluenga le fili. O ngaluenga le fili, ngaluenga le ngasala. O manu malo al tatu li lungo le satau. Ai olo tatu wola pe ma tatu fasanga i le malosi o le ngasala. So le wingo le tala fa na o le tu le tino ke riso. O whalafolanga umma o le malo fa tupo le atua. Fato a tino mai no fio me Yesu. I lona ato toa. O whamanuianga o lo tatou urua i tofo iei whamanuianga. O le ato toa le whai o tatou matangata o le atua, laisau. O le ato toa o tatou mamalu tangata o le atua, pe a whamamaluina o tatou tino le tino whalelangi, laia ngai mai.
O le whamalolonga le atua i o tātou o langa, le to iei ni mai, le to iei ni oti, le to iei ni whanononga, lai sau. Ai o lo tātou wola le teimi e iei, le teimi e whalava mo iei le lima o le atua mo ona tangata. O lo whaia iei le atua wavenga ma whailonga i lana lava pule. Tusa ma lona finangalo. Ai tātou te whiola, ai tātou te mama. Tino ke miso. Lele le sa ufai atu wai le vai aso tenei. Po le ale alu o le tala lelei o lo ta ua nei o le tala lelei o le malolonga ma le tamau ainga. Ea o se ina i tātou. Tau te whatua tua e oti lo watali e pele ia oe. E te whatua tua e oti lo tane fia i le atua. E maua tangata o le atua, mau auna le atua i mai o kānesa, ma mai o whatu whapea un tātou i loia sonei. This is the overlap of ages we are living in. O le tātou te olai. Tātou la tangata o le atua. O tasi le mea e mo mia o na toi whawhangu i tātou le teimi le tātou tēni. O puapua ngā na o tangata o le atua e whasanga iei. Angi le whaa e le tau te mawhatia uma, le au whatua tua mana u le whatua tua. A tupu mai mala whanātura, tātou te whasanga uma lava iei. O le au wao lea, tātou uma ua ngasala tangata wo o mai mawhatianga ono le ngasala. Tātou te whasanga uma lava iei. Ai o le aveo tātou matangata o le atua e iei puapuanga. Nā tātou ai ui iei. Whatangata o le atua. Lela sa tātou noa ni mai ason tenei o mawhatianga mati ngā o pawa inga le atua. Sa ufai atu o le mawhau o le lorangi i le mana ia mea. O le mawhau o tātou wa o ina tātou e whaaloa loa o tātou lima. E te lia le aoai mai o le atua. E leo le winga ato le aoai o le whatoa oe. Le winga sa tala le vaso tenei o le whaunga o tātou. O le tapue o tātou. O mana o le atua whaieni si o tātou o mana o le atua e whaonga. Tu mai le o inga e whauai oe. Whaamalosia i tātou. Ma teu te wailu tātou wala ma le whinangalo o le atua. O tātou ai lea ai ti ngā. E ti ngā. Tātou tanoa i ai e tele teimi o whenga tuai whaonga mai le atua taua. Ea o i ailo nu. O whaamai. O mala whanātura. O le ai o ni fu o le lo le ele. O le manuia mai o manu. Malafu manu. Mea umaia sa whaonga e le atua. I le teimi o tona. O whapena le mele ngalue mai ele atua i lona international level. Ia le mele le sa tatalo noa aile ina o puapua ngā o inga. E le tai malie le o onga le tato launga e tasi na whaile vai aso le tenei. Nā sa o mana atu o toi tala noa i le vaenga le nā nei. Ai piuna o whai atu. O le matawha ioi a perofeta le atua o le tautala i le mea le whaasava i un tangata. Tawha ioi fo i leo le leo wha perofetanga o le lotu. O whele tatou te e. Lea le mea lesi o mia i tato. E iei le mea o a mei o tatou whalongo iei. O mea i e tautala i le leo wha perofeta o le lotu. So, o manaala te laa i le siva enga. O puapua ngā e. Na o tatou te uiei. O puapua ngā o le te tēmai. Masa wanga. Ona o oe o le tangata e muli ia Yesu Keriso. So today I'm going to talk about the suffering of opposition and persecution. Simply because you are a follower of Christ. Praise the Lord. Now, fama wina le tala whasolopito le mele. Le whiangai o tangata o le atua ma le sawaina e le o sesia mafuanga. Ai ona le mafuanga wa le whetaui tangata ia ma le mawhauwhau o le sosaiete o le tonu i le atua. Wa le whetau i le tautinonga tangata ia ma le ngā solonga masani o le olanga o lai tangata. History well documented.
that Christians were hated simply because they couldn't fit into the status quo. Wa ese o lato loto, ese o lato mafofau. Ma le lato fafitinga ele ai se ali na o Yesu le li. Jesus is Lord above all. Au danto ilo le teimile na tulai mai o le whainga malo Roma, so stangata na ua Yesu o ia o le ali, o le sawanga le mea leo whasanga i. Anybody that declare Jesus as Lord in the time of the Roman empires, they're asking for death. Mafuanga na le ilo sia mo le feita o tangata o le atua. Eita gia o tangata o le atua. Tino keriso. Afo yele I tofo yeita tau le mea lea, you are compromising. Afo yele tofo yeita tau le mea lea, I tangia oe, ona oe o le tangata muli muli ya Yesu. Tu malie le ola oe. Na la tatolo noa ia I le vaenga lea. So sone mai o le tusio ngā luenga ia I tātou. Ma tātou tala tala le ia whalongo le mai tātou whale. O le au le merea. Ngā luenga I whawhai upe lima I 𝚟𝚑𝚙𝚢𝚑𝚡. O le sisi o manga o le tus, o le mata aupu lea, o le tala noa I si o e ta milo I le suafa o Yesu. The context of Acts 4:5-31 is about the name of Jesus. O to tonu la tatou whaitau ngalela tatou whaitau ye. O lo ta ua I vaenga tangata I tonu. Ma lato mea o lai whai I le suafa o Yesu. Le vaenga muamua leo apostolo. O le vaenga lo na lua o le fono o tai whale tapua inga. Ma le vaenga lo na tolu o le kalesia. Yeah. O le tatou whaitau iei. I le tatou tusi whaitau. Ngā luenga I wha. Whai upe lima. I le 𝚟𝚙𝚢𝚘𝚡. Whaitau leo tele. Ia. O le tai au. O na poto ai lea I Yerusalema o latou walii. Ma le auto ina. O le autu si upu. Ma ana le o si taulanga sili. Ma Kaiafa. Ioane. Ma Alesani. Atua umalava ma le ainga o le au o si taulanga sili. Wa latou tuu ia te ila ua I tutonu. O na latou fesili mai lea. O le a ea le mana po o le ingoa o ai. Na oulua whai ai le nei mea. O na whai atu leo Peteru ia te ila tou. Ua tumu o ia I le anganga pa ia. O outou wali I o le nuu. Ma to I ina o Israel. A whai wha masino ina I maa ua I le nei aso I lea lofa ua whai ai le tangata mai. Po o le a ua malo loa ai o ia. Ia I loa ai outou uma. A toa malenu uma o Israel. O le suafo Yesu Keriso le Nasareta. O le na whaasa tauroina I outou. O le ua toe whatuina I le atua na ie uoti. O ia lava ua tū mai ai le nei tangata. Ua malo lo I o outou luma. O le maa le nei na whaalenga o ngā inai outou tufunga whaifale. Wa avea ia ma maa tuli manu au pito lungu. E lea I foi se tasi ua iai le ola. E lea I lava se isi ngoa I lalo le langi. Ua foa ina mai I tangata. E mawhaia o na whaaola ina ai I tātou. Ua wa ai I lātou I le loto tele o Peteru ma Ioane. Ma ua I loa o tangata e le ia o a oina I la ua ma le vale lea. Ua lātou uofo ai. Ua lātou I loa fo I o I la ua sa lātou whatasi ma Yesu. Ua I loa tu fo I lātou tangata ua wha maloloina. Ua tutu whatasi ma I la ua. Ona le mautali ai lea o I lātou. Ua whai mai a te I la ua e o ese ia I le fono. Ona whetau talatala ia I lea o I lātou. Ua whapea. Sea se mea tātou te whaia I nei tangata. Aua ua matua I loa e ononofo Yerusalema umalava.
ua whaia lava i la ua le whailonga sili, e le mawhai foi o na tātou whaafiti i ai. Ai peitai ina ne i alualu o na sala lau i le nuu. Ia tātou matua wha matau atu i a te i la ua. Ia soia lava le toe tautala i se tasi tangata i le nai ngoa. Ua aami atu i a te i la ua. O na vavao lea i a te i la ua. Aua lava ne i tautala atu pea o atu i le ingoa o Yesu. Ua tali atu Peteru ma Ioane. Ua whape atu i a te i la tō. Pe tonu ea i luma o le atua. O na mawha longo i a te outou. Ai mate le wha longo i le atua. I nā filifilia outou. Awa mate le mawhaia o na le tautala i mea ua mawa ai ma wha longo i ai. Ua lato toe wha matau mai i a te i la ua. O na tuu lea o i la ua e o. Ua le maua i la tou se mea e whaasala ina i la ua. Ona o le nu. Awa ua vivi i tangata umalava i le atua. Ona o le mea ua whaia. Awa ua whanga fulu tau sanga ma ona tupu. O le tangata sa whai ai le nā whailonga. Ua mālolo ai. Ua tuina mai i la ua i o. Ona lao atu lea i o la tou. Malafa matala atu i a te i la tou mea umalava na whaiba iai i a te i la ua. Ele auosi taulanga sili mato ina. Ua whalongo i ai la tou. O na latou ala langa lea i le atua ma le loto ngatasi. Ua whape atu. Lea li i sili sili e. O le na whaia le langi ma le lalolangi. Ma le sami. Ma mea umalava o iai. O le na feta lai mai e le anganga pa ia i fofonga o lo mātou ta mau ta vita. O lau au auna. Se ale mea ua lili va wainu ese. Ma mafau fawai i mea e le au ngā. Ua tutu mai tupo le lalolangi. Ua wha poto whatasi fo i a lii e te te atu i le a lii malona ke riso. A wae moni lava. Na wha poto ina i le nei a ai o Herota. Ma pono tio Pilato. A toa manu ese. Ma le nu o Israelu. E te atu i lau au na pa ia o Yesu. Wa e wha wina. La tau te whaia mea umalava na tuua na mua i lau au. Ma lau pule i a whaia. O le nei, leali ie. Ia e sila lo lato wha matau mai. Ma ia e foai mai i au auna. Ina ia lato matua tau tala i lau o fionga ma le lotu tele. I le wha loa mai o lo au e wha malo loa ai. Ina ia whaia fo i o wha ilonga ma vavenga. I le suafa o lau auna pa ia o Yesu. Ua mawai atu la lato tatalo. O na luluina leo le mea iai le whaapoto. Ua tutumu fo i lato umai le anganga pa ia. Ma ua tautala atu i le fionga le atua ma le lotu tele. Lo mātou atua, lo mātou tamai a Yesu, ke risolo walo, whaapele pele o lo mātou whaola mo lo mātou rei. Soso na mai lo nganga pa ia i le mātou whalongo i lo fionga. Le mafau whale nganga ina ia mafau lo loto o tangata e whalongo. O e fo lo mātou fo lau o le tino ke riso te talo i lo wa au. Tala o fina ngalo. Te talo ina ia tau fia e lo nganga nisi mea. Ai tai mafau o tangata e mafau tonu i lau fionga ma lo fetala i mai. O mai le valea o le mea whainga luenga. I le tamai oe i le suafa o Yesu. Praise the Lord. O puapuaga e whiangai mai latou uma o e latou te sitia le suafa o Yesu. Ma latou folo le suafa o Yesu. La datou vai mua e le o apostolo. Tusa ma le tala len datou foi te wina. Whamatala ino le o apostolo i luma o le fono.
Alau santelingi. O le fono tai le taimi le na. Fono tai whaleanganga. A o tai fo i o le nu. Ui ono lai lalo le puleanga le malo roma. O le mata upu o loo fesilingi ai apostolo i luma o le fono lea. O le mata upu e winga i le mana ma le suafa na malolo ai le kamale ka ua le mata upu e tolu. Le pipili na wha malolo leo so. So le lato fesili i le apostolo i na ua mai o lato luma o le mana ai. A o le autu o le mea o lota o ai e ona le mana. O ai le suafa. O ai le suafa. Na whai ai le whamalolonga lea. Na onga i le teimi na le mea lea i le fono lea. E onga pe alama i so se fono whamalo le laulangi. Ma so se fono whataitai whaletapu inga i le laulangi. Le suafa lea. O le tali ele au apostol. I le fono lea. E manai le tala. Whai mai. A ua tumu Peteru. I le nganga pa i o le atua. Now. O se whamatalanga e malosi le whamatalanga. E tau mai ai ia i tātou. Na paua leo le tua ingata ngata e tau tala e si ma defend le swafale. Na tangata e whatumu ina le nganga pa io le atua. Le winga leo le tala a o Peteru ua tumbu i le nganga o le atua. Matali ai le fesili lea ua nofo wa amai luma o le fon. Nganga o le tala jus pa ia. O le moli maule whai e le nganga pa ia o le lii i le tangata. Malono langa. I le aise tasi e mawhaina tau tino ia Yesu pe ale ai le nganga pa ia o le atua. Ua tumu Peteru i le nganga pa ia. O le ale moli mau le tumu le nganga pa ia. O tau li o le nu. Ma toi ina o Israelu. A whai tau te wha masino mai le so. Po o ai na malolo ai le tamalea. Po o le mana ai. Po o le suafa ai. Nea so o te tau watu ai ate o tau. O le suafa o Yesu le Nasareta. Na e wha le tatangi winga ia tātou le talalea i o tātou teimi. A o i la tou lea le fono lea, ma le whai ai o le talalea. E peia le pā le pomu, le talalea. Aisea, le anga o le talalea luatua pā i whaku o la uria. E leo se Yesu ba mai sesi mea. Le Yesu ale Nasareta lea. Tau te iloa. Le Yesu Nasareta na o tau aralanga aimo. E le se mea le tupu mai Nasareta. Ale suafa lea. Na malolo e kamarea. Suafa lea koe savari el pipiri. E ona fasanga leo le au apostolo e defend le go Yesu. Fai mai le moli maue lango le suafa o Yesu. Le fono taitaia. O le maatuli manu lea. Na outou te ena. Le mau falea o ngaina e outou tu funga fau fale. Na o tatu i lolo tala tu swa ia, le isi lea fa tu sai fa tau i le tua.
God is a rock. Now, leo fa mai lau vaenga leo, le maa lea wa te ena o tau tu funga fau fale, o ai tu funga fau fale, o kou. O lou tau wala wina o le faunga o le fale o le atua. O le faunga o le fale nganga o le atua, ma le fale tangata o le atua, ma le nu o le atua. This is your job. You are builders of the Lord. But you rejected the foundation rock. O le maa lea, e fau wai le fale nganga lea, le malanga le o to te ena. Le malanga no to te ena. Le malolo wai kamalea. Au le malana le o fai nei matuli manu au pito alunga. Le matuli manu au pito alunga. Le male o le favae. O le fale nganga o le atua. O le kalesia o le atua. O se atu nu e pisa i le favae le atua. This is the rock of its foundation. Ai whamaile tala ale whatumu ele nganga po ia o wautou te ena le papa. Wautou te ena le papa. Na o ia lama le whaola. Ele ai seisi suafa. Ele lua ni whaola, ele tolu ni whaola. Ele fia ni ala i le langi. O le pese ale whaingata po inga le wa tu lai mai nei. O la uma e tau le langi. Whai mai le moli mau mal defendinga o Yesu e au apostolo. Tumu le nganga pa ia. Na pau a leo le whaola. Na pau a leo le suafa. E le ai se si suafa i lalo le langi. Malunga ai o le langi. E whaola i naise tangata. Na pau a lea. Na le suafa o Yesu lea. Le papa na utou te ena. The only name above all names. So, ma nei le moli mau e fa tumu ina le nganga pa ia. Tala leo le fai mai o le tala Yesu. Sau le nganga pa ia. This is the job of the Holy Spirit. O le si o Yesu. Now I have no problem with tangata pisa fatu bunga le nganga pa ia. But if Jesus is not exalted, I don't know whether you are filled with the right spirit. Ole mele sau le nganga pa ia, moli mau mele nganga pa ia, e vivi mai le nganga pa ia, ole mele sau le nganga pa ia, e sau nga luelo tu tangata, e fa sino ya Yesu, matalia tangata Yesu. Let's look at le fono malalato tau pulpulenga. Here we see the council opposing the name of Jesus. Fai upasulima lusulua. Ole mea mo te mana e te iloa i e tatu vai tau ngolea, ole whawhita uri o le fono lea. O le whawhita uri, whai upasutolu ma sufa. O le whawhita uri, o le ma whaina lato whawhitia le mavenga. Le ma whaina lato whawhitia le kama le usavari, le kukui. They couldn't deny the miracle. That was their problem, the council problems. They couldn't deny. Le moli mau, tautala ya Yesu. Lua whawhita uri lea. O le perception e le fono lea. O le au apostolo mai lato. Fai mai le tala o tangata ele ia o ina ele i loa mafau fau le leila uri. That was their problem. Ele i loa ele i talia mavea. A e toe mafau fau fau ele un tangata na onga e tusa mo lato mafau fau. Ma le perception e lato lea. Whengai ma le whawhita uri lea. Pe fea ona. Loto te tele tangata ia. Pe fea na fai ele ori ia le mavenga lea. Pe fa na galue mai le tua fa ngai nei la uri ele galue. O le whawhita uri le fono lea. Le ma fai na whawhiti. A le mavenga lea fai ele mavenga. A ele fai ele tua se mavenga i o lato lima. That was the problem.
And then their deliberation. Whai upo suli masuvalu. Ua whai atu leo I la ua I le au so. Lau apsolo. Se I kou o aku ai fafu. Se I soale le pule. Se I fetutu nai muni au. Praise the Lord. Ole ale tala, what shall we do? Le fono le na, e falongo. Ole ale tatou me fai ile awali ia. What shall we do to these defenders of the name of Jesus? Hallelujah. Ya. Ole ale I umalo la tau fon. Fai mai. Tatou wha mata wina le awali ia. Alongo le tino kerisa. Tatou wha mata wina le awali ia. Ia aua nei toi fola ina. Aua nei toi ta ua le suafa o Yesu Keriso. Let's settle there. Today, it is the same threat. O lea tātou te whaasanga I le whaatu atu valenga lavalea. Whai mai le tala Yesu na whaasanga mai atea. E whaasanga atu I atea o tau. I seisi whaupunga. E peise I alo whai mai la ori I lau apostol. Pule au tau mau tau me whai. Ai auang I ka ua suafa Yesu. Afia whai au tau potpotonga. Whai au tau potpotonga. Ai auang I ka ua suafa Yesu. Afia whai au kau whongo kalo. Whai au tau whono talo. Auang I ka ua Yesu. Afia whai au tau tau tinonga whatapua inga. Auang I ka ua suafa Yesu. The same threat the church faced today. Same threat. O le te talanga o le whono le na whai le United Nations. The name of Jesus was not mentioned in the prayer. E le ta ua le suafa o Yesu Keriso, le li I le tatalo na whai. Lua, ina wa usu le vi o le fua o Samoa. E lei usua ma ai na fetu wa ngia ai. O le whailonga leo Yesu na maliu mo Samoa. E lei usu. Ai usu ma ai na fetu wa ngia o le whailonga leo o le atua wamawhai. O ia tautai. Question. Why? Tino Keriso, please share this message. I saw my message today, so stangata I Samoa. Te le lopo la le umie, o matala I le fai to alea, wel for folanga, por kalame lea. Why? Fai el katoliko, el tatalo le ta ursua fo Yesu, pese maluam piula, le vi le ta ursua fo Yesu. What's going on here? Fire tatou tatalo I fono le United Nations. O ki ka ursua fo Yesu. O le whalongo la tatou. Ma le mawhau o tatou Samoa I le melea. There's nothing wrong with that. O le mawhau o le tangata e muli a Yesu. It means everything. It means everything. How subtle. E ui ala te le iloa po se fatto nunga lea a se fondo I a maluam piula I usu fa pelefu. Ia po se fina ngalo ao o vaenga ia e usu fa pea. And the question is, why? What's the
phases of this change. Now, tell a line, Lemalu mai tagata ma. Now, te loa lava e alu le kiwi le kalale waku hei next Sunday. Au te loa le whai ngō fia le mele wai whai kau mai le I was 4% o Samoa. But that's all right. That's all right. Olala mele tupu. It's a deliberate denial of the law. Ole polo kalamele ale United Nation. Sa fai le isi fata singa I Amerika. Na bala auri ai le isi fai fi awa ta talo ai le fono lea. Ole ala mena fai. Na polo ai na le fai fi awa tusi le ta talo. E avatu e pasi le fono lea. Na tusi le fai fi awa le talo. Ele ta uwari suafo Yesu. Aluaku mai le Queen Night. Okay, sekir kalo. Ole teimi na le tole fai fi awa ta talo. Our Father in heaven, in the name of Jesus Christ our Lord. Uma e wa luluina wa ngatete uma ya. It went viral. Wa fake uma ya just by mentioning the name of Jesus Christ. Wa ele se mele fate ia I la tau lau te loa le mele at avit. Aua ne au tau ta ua le suafa o Yesu. Praise the Lord. Awasi pati mo leli. Let's welcome the President of Zambia. All right. Let's be seated. Well, sir, you've come in the middle of my message, so I'll try and see if I can get through to you with what I'm preaching about. Last Sunday, I started a new series about the sufferings that are peculiar to the followers of Christ. And I was talking about the suffering of discipline that comes from the hands of God to his people. Today, I'm preaching about the suffering of the people of God from the opposition and persecution. So that's what I'm talking about today. So the council of leaders summoned the apostles. The writer of scripture say they threatened them. It is the same thing that is happening today. Any council that does not bow to the Lordship of Jesus, they are doing the same threat. Do whatever you do, but don't mention the name of Jesus Christ. Let's do some religious stuff, but don't mention the name of Jesus Christ as Lord. So it's okay to pray in the name of God, to pray to God, but don't mention the name of Jesus.
them together, whatever religion, but don't mention the Lordship of Jesus Christ. It's division. The same song today. Pesana ole fainei. That's all my ladies, that's what you know. I'm concerned. I'm concerned tomorrow. Lawan tanto foi tawale ole tala Yesu. Me foi le falong me tanto fale. Ole mafua angale. The only way we can be free from the persecution of the time is to compromise. Is to deny the Lordship of Christ. Now, I don't dishonor, sir, the United Nations category. I don't dishonor. But I stand by the Word of God. I stand by the Word of God. The failure of that council that time, after they threatened the apostles, the failure, they threatened them, but they couldn't take the conviction out of their hearts. Na fa fe lato mo fa matau ai lei ma faina lato over share the conviction e lato lot. And what did they say? Ole ala tala wa pusolo wa faila uto faiunga. You've given us your conclusion. But council, today we're going to tell you. With the name of Jesus, the issue of the name of Jesus, we will not listen to you. We will bow our knees to the Lord, and we will obey God rather than you. That was the failure of the council. Ole faya inale ole fono lea na faile famata. Ai lei ma faina la tolulu e sele tali tonunga. Ole o apostolo e winga el swafa o Yesu. So in other words, the apostle will say, do what you may do. Make your laws. But with Jesus, this is where we are going to give our allegiance and our submission to God, but not to any council of men. Now this is strong meat. Ole upu malo silea. Ole o tatu ye nei, and then faftaile o so o mai nei. And here we are. Ilo tato watunu. E fafale sai nu taitas. Walevon tato pese mai le tato vi ma ai na fetu o lo angie ngie yo le fai longa o Yesu na maliu ilungo satau. Ai luma le fono lea, and it was not mentioned. It was omitted. It was not mentioned. Now I know why. So setengah dalam mai lo le fiong ale tua, malam-malam le leyan mafuang ole mele. Now, here's the suffering that the people of God and the followers of Jesus face from the world today. Lala le mafuang ale tato, talal tato li e tato le lotue. O dato mafofau. Are you with Jesus or not? In the world today, we suffer. History documented people who stand for the name of Jesus suffer. They were persecuted. Sawaina, Inosia, Avera to Metotino. But you know, for Yatuale Ecclesia, they were under the Roman Empire. And any declarations of the Lordship of Jesus, that's suicide. That's death penalty
from the government of the time. Because nobody is Lord but Caesar. Nobody is Lord but Caesar. They This is not a popular sermon this time. But I'm prepared to take the heat. The Bible says that the disciples were filled with the Holy Spirit. And the infilling of the Holy Spirit gives them power to speak. They were defenders of the name of the Lord. Now let's come to the church, the third group of people we find in this passage of scriptures, Acts chapter 4. The apostles, the council of leaders, and then the church. All three categories relates to the name of Jesus. The apostles left the council and they went to church and explained everything to the believers of Christ. So what did they do? They prayed. Ona tatalo leo le kalesia. What was the focus of the prayer? The name of Jesus. And they cried to God, God, give these ambassadors the power, infill them with the power so that they will speak boldly the name of Jesus Christ, the name above all names. That was the prayer. O tatalo le atua fa upenga mai le au fola le talalei le au ave fe au le talalei ina ia tau tatala loto te tele I le suapa o Yesu Keriso. That was the prayer. Lord, fill them out, Lord. Fill them with the Spirit of God. Le talai. Fa mai le moli mau fa pusutos au tu tumu ila tau le nganga pa ia. Ma ua tau tala le afionga le tua male loto tele. Praise the Lord. Hallelujah. All right, let me sum up. Let me start from the bottom. Here is the time and this is the time where more merely to follow the Kalesia in the two. This is the time and a call for the true church of Christ to pray. This is time to pray. This is time to pray. This is time for warfare. O le taimi o le tatalo. Taimi o le tatalo le ekalesia Yesu. Taimi o le tatalo le ekalesia Yesu. Tatalo mo lea. O le tatu tatalo ina ia tatou loto tele. Talo I tatou loto tele. Ma fa malosia tatou ele tu lea. O le tatou fola le suafa o Yesu Keriso. Ai sea, ua whaingata le tau a whareanga. This is one of the signs of the end times. The signs that I personally call the signs of denial.
denial of the sacredness of family, denial of the sacredness of marriage, denial of the sacredness of the Lordship of Christ. The world talks about Jesus, but they deny the Lordship of Jesus above all. Tasi le mesa o ia tua o isi a whailongo aso muli muli o lo tātou o lai, o whailongo o le whawhitia, o whailongo o whawhitinga, o le whawhitinga o le pai o le ainga, whawhitinga o le pai o le whaipoiponga, whawhitinga o le pai o Yesu, whawhitinga o le pai o le kalesia, whawhitinga o le pai o le oranga o le tagata I le atua. That's what current culture are doing. People speak of their conviction. Now, tātou la le teimi leo le tāua le lotu. Au le lotu. Now, like I said, pe ano whaiatu e le, tatangi no fie le aunga lea. O mau ki ngoa o le a lau mai e lo fia poko. Mau tino ala mo le a lau mai lo fia alu alu. E mau tino ai para lau wale I tangata I ate au. E mau tino ai fia fufusu ai fo I tangata I ate au. But that's okay. That's okay. That's okay. The Lord says, if you deny me before men, I will deny you before my Father. That's what the Lord says. Pamale tala Yesu au tau whawhitia o luma o tangata, o te whawhitia o tau. Nā whawhitai I tātou taringa malo, whawhitai I tātou loto atunu. Thank God for our citizen spirit and all that we have done to meet what the government asks us to do. We have to live and become good citizens, and we have to do what we are asked to do. But when it comes to our spiritual conviction, that's a different story. Why? Because my allegiance to my Lord will not be given to anybody. My allegiance to the King of Kings will not be given to any council, whether it's a political council or a spiritual council. No, it's a no. Well, Pastor, do you know the consequences of that in history? I know. They cut the heads. They beheaded the people who stood with that conviction. I'm prepared. I'm prepared while they see what Kipielo Ulu and Womalimo Yesu. Samoa will be different tomorrow. It will be different. It will no longer be the same. That's reality. Because of the family council and the fire mele il kala kuspaya. Ele ima fau said truth. The focus of this religious council at the time was not truth. The focus was on denying truth. On the focus on the fafiking on the pumongi. What is truth? Well, sir, with respect of your presence, thank God for your presence. I would like to spend some more time with you. But my message is climate change is in the hands of God. In the hands of God. This world, with the various manifestations of nature, will remain until the time of God for the new heaven and the new earth. Real peace waits Jesus to come. We all gonna die. We are all gonna die, but the sun still shining. The wind still blows. The wind still comes. The heat still comes. We all gonna die. But earth remains.
This is the convictions of the Bible versus the scientist's perspective. Truth. Truth. It's the name of Jesus. Mantala tus pa ia. Si o Yesu ta ofi le limo Yesu ka ofi ai me uma le mana na upu. Are you prepared to suffer? Are you prepared to be ridiculed? Are you prepared to be ostracized? Excommunicated? Pointed out? Shut out? O sa aungi ka kau ia le mele. Okay. Turn your Bible. Let me finish by turning your Bible to Matthew. We're going to read that. Sana o yei fa pertani o le mele ku mai lunga I le screen le. Matthew se fulu. Let's read what Jesus said. Let's read what Jesus himself said about himself. Jesus, Matthew 10, 32, 39. O tatu iai Matthew sefulu. Tolu lua I le tolu wiva. Tatu tau. Ole nei. Ai se na te tau au I luma o tangata. O au foi o te tau wina o ia I luma o lo tama o I le langi. Ai se whawhiti foi ia te au I luma o tangata. O te whawhitia foi o ia I luma o lo tama o I le langi. Aua tau te mana tunatu o saue a vatu le file mu I le langi. O te le saue a vatu le file mu a o le pelu. Stop there. Jesus said, I did not come to keep peace. I came to give the sword. He's talking about his first coming. His first coming. Why? Any peace without Jesus. The Lord says, any gathering without that, any religious gathering without Jesus said, I didn't come to keep peace to that, I came to give the sword to that. Why? Follow my father. If I Yesu. Jesus divides. What does he divide? He divides the believers from the unbelievers. He divides the faithful from the unfaithful. Le winga lo tala Yesu. Wow sao. Le se senga leo me akako, le se senga leo Islam mat fa Kristiano. This is the difference between Islam and Christianity. Because Islam kill for Allah. Christianity, we suffered and we died for Jesus. We don't build the kingdom of God with swords and spears. We build the kingdom of God with prayer and truth. We don't kill, we love. And Jesus says, "Ol mele no sawai." Ede vatul file mo vatul pelu so inga mena. Awo sawe fa masei le tangata malon tama. Ka ko vakas. Ole tamateine fo ye fa masei malon tina. Ole ava fo ye fa masei malon tina olon tane. E fai fo le tangata ma fili olona inga. O e mamla man mele le fa yo toi o Yesu e va vai ime. Ton sufitu. Ole ua tele lona alo fai lon tama, polon tina, ai titi ya chau, e le au ngale ya chau. Ole ua tele foi lona alo fai lona atali, polona fafine, ai titi ya chau, e le au ngā foi le ya chau. O se le ave lona sa tauru mamuli muli mai ya chau, e le au ngā foi le ya chau. O le mau lona ola, e mau mawai e ia, a o le fa mau lona ola. Jesus himself talks about the suffering
of his followers. If you love your life, you will lose it. Lalo wingo tala Yesu a fai te man lo wola. E te ola I tala tangata. Love your life, you live for the approval from people. You want acceptance? You live that life. Jesus says, when I come, you'll lose it. But if you suffer for me and the gospel, you will find it. I am faitato te ola mawole. That's what Jesus himself. Lea whaiele tangata na amor sa taura muli mai a tia mai ese leo ngai. Au, palo mai, sol tatu te talo ina ia whai tia leo nga. O tatu te talo ina ia whatumu le nganga pa iei lato uma le pisa suafo Yesu. Amen. The greatest battle we have today is the tension between democracy and the kingdom of God. Because there are times that people make laws according to democracy that contradicts the principles of the kingdom. But when we have the king ruling and reigning over our lives, we respect everyone. We loved everyone because that's the heart of the Lord. We preach Jesus. Hallelujah. They will kill the witness. By mine. Ole wa umala umelengo kilo ale just flowed me le ngai milo mampo le ngang pai. Li wane sul malelua. Lo fa mawina le tala wa umma le fa malo umma le fa tula salo sutas. O malo sulua te mi fai u ma tala tu spaia o nalo le Yesu le ingo kinge ia. Kalo sia ia fa pengi a ingo samo. Alo leo ye Yesu le ingo Marita Maria malasalo fa mele tala tu spaia o na watu wai leo wai loa tangata la ye Yesu le ingo le ngolo la ye yo tangata. John chapter 12 records a story about Jesus spending time in Martha and Mary and Lazarus' household. Then the multitude of people, including the leaders, the authorities, they have heard that Jesus was at that house, and they all went there. I familiar litala. I to tele tangata no. Elena o Yesu na fio ye. Ai na fio se va ai ala salo. Na fatu e Yesu. Fai mai lole mo litala rai soone. A ole au fariseu, ma au tusiu. But the leaders, they knew that what happened to Lazarus drew many people to Christ. And John says, and they deliberate to kill the witness. Olato mana e fasioti la salo langa wato atele au faola inga ya la salo mal menga faya yele ku. Fai maleta la Yesu. E ino sia o to ono. Wale ma fai ona fa fiti le sa Yesu mal. Now the world and Satan and all the forces of darkness are coming after the witnesses of this name. They want to silence every witness. They say, let's kill Lazarus. Because many people have given their lives to the Lord because of what God did to himself. Kill him. It's the same thing. Now, body of Christ, where you are. And the latu ana nafi na au asia ilunga le penga te fai langi. Fai ele famasinonga, male unga famasinonga I peritania e fasala le fai fe au na tatalo lele o ile no fuanga fai mai le te tauna yai. Wow.
pastor was judged guilty by a court in Britain for praying silently in a place they say shouldn't be there. Wow. Wow, 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 wow. Wow. You silent the witness. Kill the witness. They did that. It's going to be greater in our times. People, it's a life commitment. Now, it's time for us who claim that we are followers of Christ. Have you counted the cost of following the Lord? Have you? Have you paid any price for your Christianity? Have you? You won't speak out of fear. That's a price. Glory is offered without suffering. The world is offering us glory without suffering. Jesus offered us suffering that ends in glory. It is always opposite, persecution and suffering before the crown. The devil one day said to Jesus, Jesus, I know your Father wants you to go to the cross to get back the whole world to you. But I'll offer you a better way. Just bow to me and I'll give it to you. Just bow to me and I'll give it to you. Jesus said, no. You shall bow and serve God. But this is where we're heading. It's always the flashy things. It's always the good life offered to you. Kala Yesu, elo se kai mire o le merga. Le ola mo le li. So how to respond to that? We reverence our God and we submit out of faith. Hallelujah. Tātou te ola ma tātou ngā wailo tātou o Yesu, mai tala Yesu, mai ingosia. O le ala fo ile ke ui mai ai. It's the cross. Our Jesus was a crucified Messiah. Take up our cross and follow him. Tātou amo tātou sataulo, tātou muli. Ile li'i. Pamale tala polo i Roma valu e le 𝚗𝚑𝚙𝚢𝚑𝚒𝚗 nei ona po male manuia atali o lo fapena ona ali mai mole mamalu ile langi. Pe atoia fio mai Yesu. Jesus is coming back. This is our future hope that the Lord of Lords and Kings of Kings will come back, establish his kingdom, and the prophecy goes like this, and every nation will come to this kingdom. And the King of righteousness and the King of peace will reign, and there will be no more war. Nations will beat their
their battle weapons to become tools to develop the land. And there's a hope. We'll wait for that day. Manikala kuspaia kako fa moe moe lea koe fio mai Yesu. Hallelujah. Fai les kanga kanga I mele au ke pole pe fo Yesu la fa lori ma au ke pole. E o mari kai mele ko ele ko ingi la farkingo le ama Yesu ya ke. Abis popo ma Yesu. Now let's all stand and sing along with me. Jesus, you are Lord of all. Hallelujah. Jesus, you are Lord of all. Your name is power. Jesus, you are Lord of all. Jesus, you are Lord. Jesus, you are Lord of all. Hallelujah. Jesus, you are Lord of all. Your name is high. Your name is power. Jesus, you are Lord of all. And every knee shall bow. Every tongue confess. Jesus, you are Lord of all. And every knee shall bow. Every tongue confess. Jesus, you are Lord of all. Yesu oeleli. Hallelujah. Pray. Everyone pray.
we thank you for speaking to us through your Holy Spirit and your word. And Father, we pray for our nation. We pray for our leaders. We pray for everyone that sits in the place of authority over our nation. We pray for your guiding hands over them. And we pray, Father God, that by your mercy and your grace, that everyone who are here in Samoa that needs to be led to you, Father, we pray for your sovereign grace. That you will work providentially, O God, and open eyes and hearts of every man that needs to see you, O God, and Jesus as the only way to you. But we pray for your common grace, that the people that have come to our nation be saved and enjoy their time here. And we pray that when it's time for them to depart our nation, we pray that they will go home safely, Father. But we pray for the light of your truth to prevail. Your word declares that you don't will anybody to perish. But you are still merciful so that people can repent. And we pray for that. We pray as the church of Acts chapter 4. Strengthen the mission. Strengthen the spirit of all ambassadors of Christ. That they will speak boldly. That they will not be ashamed of the name that is above all name, the only name under heaven by which any man can be saved. Fill your people with the Spirit. Empower us. If we face opposition and persecution, give us grace to persevere. We don't ask you, O Lord God, to remove this from our lives, because this is the path that our Lord went through. But give us grace. Give us grace so that we can stand. If that is your will, O God, and let it be done. Bless our dear brother who are here with us today. Father God, with your sovereign grace. And bless all viewers of the service today. So ni mai o matu tangata. Le tua mo falongo. So ni lo kalesia, so ni mo matu o tunu. Tatalo mo na yo matu tai. Le tua yele au mal malama o yo lato finangalo moloto. O matu lo le o malo tu spa e fano tangata no le se lo. So we pray. Alo fagia Samoa. Lo alo fatu no alo tele ia. Toi fo ia tangata uma no mai sunga fono ma fo I file mu yo la tu tunu. Ai fa pole pale ia Samoa. Lo matu tua. Ai vi ia oile nei tai al so for Yesu. Everyone says I was pati moleli. Fakalo for kamalo lea. What makes you?
Sia. Did I pronounce your name right? The good news that here is a Christian. He attends the assemblies of God. And he's the High Commissioner, Republic of Zambia in Canberra, Australia. So I'm going to give him the honor to say something to us. How can he encourage us from where he is and let's hear what God is doing around the world. So let's give a hand and welcome. No. They all understand English, so. All right, thank you. I greet you all in the name of our Lord. My name is 𝚟𝚑𝚙𝚢𝚪. I am High Commissioner for Zambia in Australia. And we traveled with a delegation of my minister. Minister for Foreign Affairs was leading our delegation. He came from Zambia to be part of the Commonwealth Heads of Government meeting that was taking place here in Samoa. I'd like to thank you for the hospitality of the people of Samoa. It has been a great, great time that we've been here, and I will be leaving tomorrow morning, but I wish I could stay. I work out of Canberra in Australia, representing our government in the capital in Australia, and then our mission in Australia has oversight over New Zealand as well as the Pacific Island nations. I have been asked by the President to come and grow relations between my country in Zambia and the people of the South Pacific. We are one people. I heard the message very, very well, Reverend, and it is a very powerful message, and it has spoken to my heart in the sense that given a choice between God and things that contradict the word of God, we as Christians are going to stand up for the truth of the gospel. I come from Zambia, and Zambia is a Christian nation. The preamble to the Constitution of our republic says that Zambia declares itself as a Christian nation. And so our government takes very seriously the call that God has given us, so that in the way that we govern our country, we govern it from the perspective of the Word of God. Many years ago, and I can't even believe that it's been so many years ago, I sat in classrooms in a kingdom, in a country in Africa known as Eswatini. I come from Zambia, but I went for theological training in a country known as Eswatini. There, we were taught theology, we were taught history, we were taught history of the Pentecostal movement, and we were taught also, I learned about the Pentecostal movement right here in the South Pacific. And so for me, being with you is like that history that I learned about as a young student pastor has come to fruition. I am now living the experience of the legacy of the many missionaries and many local preachers that spread the gospel of Jesus on these blessed islands of Samoa and several other islands in the South Pacific. Here in 𝚟𝚑𝚙𝚢𝚘𝚡, you have welcomed us as Zambia. We have seen
the flags of Zambia on your streets. We came for a cover ceremony, and it was great to be there with the elders of this village. This 𝚟𝚑𝚘𝚡 is like home to me, and you will be seeing me quite often. On behalf of our president, I thank you very much. Na 𝚘𝚘𝚙𝚢𝚘𝚡 Toelupe. Thank you very much, Reverend. I really appreciate the opportunity. God bless you. Give him another hand. Well, Manshaway, speaking on behalf of the House, we are so grateful to have you today with us. We wish only if we knew that you wanted to come, we would have contacted you earlier so that you can preach today. But anyway, it's good to be around with the people of God, and you are right. This is a family to you. Wherever we go, we belong to the same family of the Lord. We have heard the story so much about Africa. We've heard about Zambia. And thank the Lord for his hand, sovereign hand, and what he's doing there. Your people has been through a lot. Their histories speak volumes. It's amazing what God can do. But we also heard of the mess that some people that call themselves Christians have done to Africa. We don't have to become Europeans people to serve God. He created us Africans, and he loves to see you in your nationality and the way you do things and be yourself. So is us. We honor our culture just as you honor your culture. We believe that we sanctify our culture, and we use our culture to serve the God of culture, and we honor. But when we get together, we have that connection. It's a spiritual connection that we share as people of God. And we appreciate what you're doing, bringing the nation. That is the eternal plan of God that will never be changed. He purposed that every nation will be reconciled back to him through Jesus Christ. And thank God for what he's calling us to do, your part and that you're doing there. We, as Christians, appreciate you and your brothers there in Zambia for what you're doing. So I have your card here. Okay, I have your email as well. So next time you may visit Samoa, you come to your family here in 𝚟𝚑𝚘𝚡. We'll be willing to host you, or any people that comes from your part of the world wants to experience Samoa. We would love to host them for the glory of the Lord. Now, I don't know if you have any plans for today, but I would love to invite you for lunch at my place, and your partner, whoever drove you here. Whatever God has there to provide for us, will be very much to sit down and feast and spend more time with you. It's a blessing to have you today among us. Ya, masih pati mol mata o foi pesek kau palukua. Ya, paluku ale lek. La o fai pese o tatu lotu fa malosi tatu lotu na nei o tatu sa vali le no fai nei ele se sa vali te ave fa fai te tala I fo le fainga o sa vali e tu fa malo I lo lotu e le mele o tatu e mo I lo tala ele tu sa mo pe o magere mele o la atitati tia ia nisi o ia inga matulafo pa o le mele tatu tala ele tu la fo ele tu tatu sai
Poi le tua yo lato loto mo lato mafau e le whaingo fie fo lo lato favor ia ma le tau I vinga o lo fai. Praise the Lord. Ia tato malolo.